Yerusalemu yekaba hindukira katari umwanya gwo kushabiramo. Itanu, mukaga, mushanju, munana, mwenda, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Enju yanjye yawe yo kushabiramu mbweni mu gihindura nyanga y'abambuzi Nizira mu misho zanje mumusibire Muleta bakumi Okumuhakanisa keyongera mu butegeki n'abanyadini aha kuba abantu bingi baketa Yesu omugabi. Nimanya ngo bengi bamuhimbise nkamukama wabo. Omugabe? Omugabe w'abakene bamaraya n'abashuma kabo turabarebire. Bije nibehimbisa bagenda kandi bayibiri. Reka kube mpumi. Abari kumukuratarana bengi. Abantu nibamukunda. Kandi nibagira ngo n'omukama. Reba mwegendesereze omushaija wo gukwaragumize munatabura obusinge ninyiza kubabuza. Ningira hikiri. Ubu nakubwahika kujukira umunyagalilaya. Kandi nubwo ekigombe cy'abafarisayo ndyarya n'abahandiki bayongeye kumuhakanisa bingi Bayudaya bakongera kumukuratara. Noba abandi abyasinkisize bamuhakanise. Kubari baryo muhekari Yesu yareba umfaka zo mworo natamubhafurwi. Bagambire umfaka zo lye mworo yatambinje kukira abandi. Akuba abandi batamwa bashagize. Konka we omboro bwe yatamwe byayine byo nakubandi yitungo ryeheza. Tugambire n'ubushobozi cyo burukoze sebi kandi ho wakwaye reka nanjye mbabuze kibuzo mu ngambire ukwataza kwa Yohana kargo mu iguru na rombantu tugambe ki kuturage mu kargo mu iguru natugaruka mwate menke cyabaze kumikiriza kuturage no mu bantu nibija kutera amabari akuba nibahamiza kimwe ngo Yohana kabari nabi tetero kumanya yikwarigire nanye tindi kujya kubagambira n'ubushobozi cyo buri kunkore sebi hakaba hari umushije wabira muserwe muzabibu yagusigamo abahingi yaza munsi nijoro yamara mu biro bingi ubu nakuba kusharura ko bwahikire yatuma umuhuko hari yabo bahingi ngo bamutwekera habyana bye muzabibu konka bamutera bambinga yagaruka yengaronsha yatuma ndijo muhuko konka nabo bamutera bamuhemangura bamubinga yagaruka yengaronsha yabatumaho akashatu ubwo bamufutaza kandi bamunagahero mukama w'umuserwe muzabibu yagira ati ngirenta ninje kutuma umwana wanje w'umukunda cyane ubundi bakamuha ikitinisi konka abo bahingi ko bamurebera n'ija bacume nama ubwo niwe muhunguzi we mureke tumwite ubuhunguzi bwe bwito gumizamo tugambire bambingo w'umuserwe muzabibu bamwita mbwene umukama w'ubwo musiri hari yagera atabo bahingi
ariya cwekereza abo bantu nubwo musera guhereza abandi bahingi mbone cyane kiro kishobora ki ibare yawombe cyayangira nkartine mugasho niyo ryahindukira ubuhanuzi bw'enju kandi umuntu we n'urwaho ibare ryari yacwagurika konko urwera wena ryamuco busasingo mwegesa tumanya kugamba kandi ukegese bishyikire kandi kutashorora mu bantu kureka uyigise umuhanda gwa Ruhango mu mazama tugambire ibiragiro nibitwikiriza kwa Keisharu umushoro nari yarinde mukamana ndakutega munyereke dinari ekishani n'amazina nibyo mwene bya Keishari mubihe Keishari nebya Ruhanga mubihe Ruhanga nimwe n'umugaruka muki kandi icyo cyemega teta tumbisibwe cyo kweto kwingurwaho cyahikara Yesu yatuma Petero na Yohana ati mugende mu ntebe kanzu zo kwingurwaho nyitengere munonga kuryaniye mu kwinguruho kuntakabona bonesibwe nimbagambira tindiriya kwinguruho kunda kusiyo bukurikiriza bwo mbukama bwa Ruhanga ahebwe kitino sai mukama Ruhanga mukama w'iguru nensi Oriteje mo kurgomeza bibu Mwachireji mujabagane Ahakobani mbagambira ati ninyo byana bye muzabu kusibo bukama bwa Ruhanga burije Muhabwe kitino sai mukama Ruhanga kama w'iguru nensi barete byo kurya korgo munsi ogunombe rwanje gwahebwa yabwanyu mugume mukore mutye kunyishikiraho Cheshikopa niyo ndagano nsi hambweshaga mayanje yeshesheka habwanyu Reba umukono gwo kwenda kundebya gura hamwe na nyahameza buzimaze mu mwana wo muntu natekwa kufa nko kucyateka tekirwe konkora murebe yari yarebe nako tikiri kubasika Yohana tikiri kubasika gamba rukurebya mukama umukuru muri imwe abenko muto kandi amubembeze nkor kwereza umukuru noha oshtame habyo kurya naroro kwereza togo oshtame habyo kurya konkanyo ndi hagati yanyu ko muhereza kandi mubagumisirize nanyi mumbe nagezibwe nko kutata yampiro bukama nanye mbo babikire nanye ndiyabaho bukamugo ngo murire kandi munywere nanye hameza yanje mbukama bwanje
kandi mushitami habitewe byobwa mu cwerenganira za Israeli 12 manja ntabwo ecuti hari urukurebye Simon horra stana kashaba ngo abashungure nkoburo tano se kirungi kukiho mu kibengo ko muhinja shunguro buro mu mwezika konka nyawe nkakushabira ngo